Ka St.Peters RCLP School Klara ya ka nam Lahduh ha ka lumpung ka bashipho jong ka Nongstoiñ Town Inter-School Sports Meet hajar phausan ka balapoy sha ka bakut jong ka henne ka si hamadan NDSA Nong Pendeng. Ka nam Lahduh sha ka St.Peters ka de hadien baklayo bon tam kitak maksial kiway pat ki khus nam Lahduh jong ka lumpung kilong ka nam Lahduh sha ka Anderson School ka balakhor ya ka jingjap ha ka masteril Best March Pass Shaka Laikse Government LP School. Shu ki khusnam bakarpang ki kenthop ya ka Best Athlete na ka banta ka Sub Junior Boys shaw Ivomi dingdo jang ka mau khlam nong pendeng. Sub Junior Girls shaka Kimberly Rose Lingdo jang ka Anderson School. Katba ya ka Best Athlete na ka banta ki Junior Boys layo da umal kamparyong na ka Assembly of God School but Junior Girls pat layo da ka insayay bet thaba jong ka Bethel Presbyterian School. Haga jingya lang balengkot uba bilang koi Chief Engineer CEA Ministry of Power and Official Additional Secretary to the Government of India ulalong ukongsan. Haga ni kasngi ladon lang bansa kiru daw Dr. Jurisman Yaupniaw MDC ka Nongstoiñ kumus sembut kongsan harangkat ka jingdon lang kiway de kiriu paukman ki bakentop ya kinongkit kambarim ka senjok ki pastor ki headmaster headmistress ki nonghikai school bat kiway de. Shu lapen kut buram kerpangru ya ubabu ke lenser President ka senjok bamenta ubala syong that no nakakam hadien ki bon paus namba ula syakri ban penlong ya kani ka lempong ya le kai sports ki khana school LP hastor Nongstoiñ. Kadang kejengnya apa yang jadi imta banjir ya kejeng pulih bat ya kejeng lakai. Kemudian bubu Malaysia hoi ki than jadi wei kiri ki basai kemudian iya ki kena ki barat Hari ini isang kaleng ke partai ini ya nado bagi lari nado berang alaisan kesan penjat nado bersam ni kata kami pen ya kita lari berwajib kita ketalan kita ci pakai ai ke berjiran hendak berbon nangi dah kau buram nasi ngamla penong tar pakai bah ni yang ni yang perhat dah kumdo kita berhapan wat saya ke pulih ibu yang gede ke sports ke jengi sadian hendak ngamut penong kita kabahani ko ang kabanagong ni biwat ya thong tu ki badan ya jenang ke start lesi ke bor je bi pendap ya ka thong ju pi lesi ki ba kham tu na lesi ha ki jumut ki ju pakhat ki pule ka ba ni ki bi ya ki dan ki ne talan ya ki sa ki bi bani la kai ni ban kring ki kumba kane ka per sara ka ba ju babu ka bu ya pat ju pi ko pi penun kam hot ya ka ko pinyo pan ki mangi la kai ki ba krau Hagade kathan, hagade kari India bag partai beramai. Nah kalau bon ki sports person mentara what kari kari India jadi ki kamai kampun spasa. Pada saya ni ki officer ki bagi ki trai. Kata kalau ke ba ni ne banwat lese ki pa yindai than ban hoi ngamut ban on ba lese ngam control kan over to ngam tengno tak jupule ki ngi rai. Ni ne ban bo ki thong ni ne pet ki sisa. Kanu ke badai. Lalu kita ban le ban pendet ya ki sisa ki jupule Lani hajing lekai sports, lani nile ya kan no kan orang lagi jing pule, lani hajing jing lekai do, ye pun bu ya kan tahu begini poi, hado ke bukut, hado pun kena jauh, om day batang sitang nanti. Rumah yang layo ya kan kalat ke tempi, kan ni kampung ke pinyo dia lekai pun ni, apa yang jing lekai pi kadang ke jing jauh, dari kemudian kan segau ya kata, kan ni kalat ke pi kenduk mungkin perlok ni. Kalau jadi pinjat ko itaw, pinjat tay iway, ang jempule gitu pi, jengalong palap gitu pi, berkentu yang dia katakan gitu ni, hakalaway kebenuan. Berkemakando apa ang pi ko si hep kibaret. Ira balong kibasta, ira balong kibabet ang jingilakay, ira balong kikerdan kibakung kino, hendak bebenyo ya kata, nado mantah ko ki hep kibaret kenal. Tangguway kalong Jadi sekai juga jadi seliu di bawah nak jadi sinta. Di bawah limla benden. Om dah ikan kisor, ada nampak di bawah kau jadi percaya itu wadah se. Kalau bah hari tadi berjual jual hari. Handi harus senang kita berjiru. Jadi jadi sekai jadi kisi jadi drugs di bawah nak. Di bawah nak kuat epi koki kun sama horkit hordang. Bagian dia memang biar nak kini. Kamu tahu tak? Bagian penjat. Ya ke yen kasam ya ke lawai ya ke met ke tepi bat ni penjat ya ke ri barak kawai
Tangga tak kau ikut kihat berikan mau ni naduk kita kesihi. Kira kat ni kira penkilan net jalde. Kira long sisa. Ya dapat dikirakan ke bakrau sisa sisa long sisa. Kita kalau je bisa beri sini. Kau kihat ke beri tangga ni kau yai kan mau say no to drugs. Tangga tak kabar kan mau. Jadi sekarang mengisai kedua buat nampak bersih bukor dan tak kemau mesti. Kublai sibuk kublai pi kita dalam baru. Lihat dengan sesi empat kuai. Kublai tu kat pi kublai sibuk. Setelah 4 jam membuka IPZ bulan-bulan ini, feeling boy